Dumelang, ke a le dumedisha, ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Re tlo change lebitso, le tla no tswela pele ka mpitša Makgabo, but re tlo šomiša lebitso la badimo. Ke tla le botša ge re tlo le change. E tlo ba Dr. Ramabulana, ke ka mokgwa re tlo e bitšang ka gona. Ke tla re in brackets ka ngwala Makgabo, gore le se ka ba confused. Le tsebe gore ke nnete le sa bolela lena Gogo Makgabo. Today ke rata re dire daily weekly prediction molaetsa wa beke ke re ko rena manyolo a rena a reng ba re advisa jwang yona beke go tlo diralang ka ra maphelo a rena. Pele re thoma ke rata go amogela ba le gore ke mathomo ba tsena go semoya ka Dr. Makgabo, Dr. Ramapulana. Gomme ke kgopela re le subscribe le like channel a rena le kgotle notification bell gore ka motlha ke uploada di-video tša mohuto le kgone go tseba. Okay, a re thomeng ba ga gešo. Okay, ke sa fola go ba bantši ba bangwe le gore ba sa le ka dikolong mme ba tertiary go ba di-university wa mohlomongwe ba di-high school wa mohlomongwe ba mo di-collegeng ke nako la di-exam jale ke nako la di-exam ba bangwe ba bereka and then mo ba bereka ngwana ebile kore motho wa bereka ebile o tšwetša thuto tša ga pele ke ntho e botse ntho ewe o tšwela pele ka di-studies tša gage o kgwetše a registerile le university e itseng goba college e itseng kgwetše le gore mara o gare wa šoma o attenda ke private or ke part time jalo le jalo. Okay, nako la di-exam e batametše ba ga gešo. Ko botša gore from today ko bona o le motho le gore o le thabong kore o thabile o na le energy ya gago o na le mafolofolo gomme ebile o ke preparela for di-exams tša gago ba bangwe ebile le setse le thomile o ke preparela for di-exams tša gago o ka o thabile o na le confidence already ya gore wena o ya go bereka gabotse ka re di-exam tše o tlo phasa ebile o o le independent kore o le motho re o ikemetše ga o dependi godimo ga batho ba bangwe o ge re le batho e ka nako ntši ka ra bophelo kgwetše le gore re dependa too much mo bathong ba bangwe kore a ke gane ke a tseba gore according to the universe we are one re motho o tee. Energy ya ka e affecta batho ka moka ba ile gore ke phela gaufi le bona le ba ile gore ke phela gaufi le bona ka gore ge energy ya ka e le bad e ka tšhela e ka affecta batho ba ile gore ba gaufi le nna and then le bona ba etša energy la ba e transfera to batho ba bangwe ba ile gore ba gaufi le bona jalo le jalo. So energy ya gago e tee fela e bad e ka affecta diketekete tša batho mo lefaseng goba dimilione tša batho mo lefaseng. So that is why ka mehla re need a positive energy, good energies. Re spread the love, lerato, re spread the light, kganya go batho ka moka. Ke ntho re nyakang ga re ka dira so re tlo kgona gore re dire gore lefase le e be a better place e be yona paradise e le gore modimo o re tshepisitše yona e be the garden of Eden gore e be ka mokgwa ke rena batho rena go le maatla a go itira ka mokgwa. Okay, ke nako ya go šoma jwale go ba ile gore wa šoma ke nako ya go bereka jwalo le khuditše e be le weekend today ke Monday le kgonne go resta enough and le ready o ka thoma ka mešomo ya lena. And then go ba bantši ke rata go botša gore go na le an opportunity e le gore e ka tla go wena today e ka presentiwa mo go wena today goba even tomorrow go na le ntho ngwe le gore o tlo ekwa e ka ba melaetša e mebotse e ka ba an opportunity for wena mohlomongwe for future ya gago jalo le jalo. So ra di-decisions tše o tlo di tšane le kgono o tsebe gore ga di affect wena fela di affecta le batho ba bangwe di affecta le your coming generation because today ge nna ke dira a bad decision e ke yona ntho ene e tee ene le gore ke e bad le gore ke decide go e dira le kgono e ka affecta my coming generation mohlomongwe ebile 10 generations to come. Only one bad decisions ke ka mokgwa e le gore bothakati bo thomile ka gona boloi bo thomile ka gona motho o nyaka tšhelete motho o nyaka go huma o nyaka le humela ka speed motho ga sa ikemišetše go berekela tšhelete ya gage go bereka gore yena ka re ga mphufutšo wa phatla gage a kgwetše tšhelete a tla go e hwetša because re bereka boima ande tšhelete re e hwetšang ke nnyane ebile ga e kgone go phetha dinyakwa tša rena jalo le jalo. Mafeletšo motho o feletša a tša decision ya gore e re ke dire ntho e so maybe tla ntšhetša tšhelete ya ba ntho ene wena o disetang go e dira ke ntho e le gore ke e bete le gore e sa tlo affecta
future ya gago ba future ya balapa la gago. Ge ke bolela ka bothakati ke bolela ka ntho la re kgotse motho o belegwa from family le gore ga ba seleke ga ba dire anything a bad mara ka baka la go rata tšhelete ka baka la o nyaka lehumola ka speedy mohlomongwe ipotsa gore maybe ga ka ba le tšhelete o tla ba happy ga ka ba le tšhelete batho ba tla mo respecta santhe fa go jalo batho ba tla go bona o na le tšhelete batho ba bangwe o na le mogolo wa gore motho batho ba go tlhomphe ebile a se gore ba go tlhompha ba nyakone ba gaufi le wena and then ba dire difference tša gago gore ba kgone go share tšhelete ela le wena ba ije le wena mara kgotse batho ba bona ba tla go wena ba sa tse gorena wena lefa le le lentšintši lehumo le o le tšere kae ka speedy so re feletša re ipotsa gore maybe ge re ka dira dilo tše di itseng ra ba le tšhelete o ntšintšintši then batho ba tla re rata batho ba tla re tlhompha santefa batho ba kgona go rata o sena selo o le modidi nto kgolo kore wena o ke thata ga wena o ka ke thata wena o ke tlhompha then o tlo makala yona lerato la wena o ke thatang ka lona le tla spreada la ya go batho ba bangwe la fitlhela batho le bona ba thoma go rata ba thoma go tlhompha ga wena o ke tlhompha le batho ba tla go tlhompha goba le tšhelete does not mean gore batho ba tla go rata gore batho ba tla go tlhompha no go ka kgotsa le yena tšhelete wa kgotsa le mara wena ga o ke rata ga o ke tlhomphe ene ebile o dira dilo tša go tswa tseleng batho ba tla go nyatša batho ba tla go nyenya gore batho ba go tlhomphe ke mekgwa ya gago maitshwaro a gago go a dirang gore batho ba go tlhomphe okay ke sa bolela back to yela boloi okay o belegwa ka ra family gore ga e loi ga e reng ke batho ba kereke ke batho ba go rapela ke batho ba bolela le badimo ba bona but because wena o nyaka tšhelete ka speedy mafeletša o dirang o lebeletse gore okay bomamang ba na le 1 2 3 ga o tse borena batho ba le gore ba be le 1 2 3 yela ba dirileng ba šomile jwang lehumo le ba nang lona ba le tšere kae wena o feletša o dira wrong decisions o ipotsa gore let me sell my soul to the devil ke kgwetše lehumo devil yena o phela le gona ka mehla yena o ready go fa lehumo leuwe and then ke ntho la gore motho o feletša ebile a thwala o thwala ka sona sebatana sene seo o se tliša ka lapeng la gago goba ebile o decide go ya ngakeng tše e le gore di bereka on the dark dingaka di a fapana go na le ba le gore ba berekela on the light goba le ba le gore ba berekela on the dark wena o ya go ba le ba o berekela on the dark o nyaka gore ba o fe lehumo wena o ba fe soul ya gago o ba rekišetše soul ya gago ba tla go fa lehumo leuwe mara o tlotse gore soul ya gago it's more than that o feletša o tliša dibatana tša o se nyakega ka lapeng la gago tše e leng gore mafelelong di thoma go tlhopha family ya gago and wa kgotsa le gore yona ntho ene la ke ntho ele e tlo no phela mengwaga ya go ya go ile wena le motlha o ka tlhokofala yona ntho ele ya šala gomme e šala e tshwenya balapa la gago then go ra gore after wena o rekiša lehumo soul ya gago batho ba bangwe ba tlang ba belegwa ka morago and then ya ba affecta so wena o tshwenya batho ba bangwe o rekile boloi ka go bonya ka bohuma le go sasa go tlhoko a kere o sa phela bana ba ke le gore o ba belega o ba le bona bana ba le bona automatically ba dirang o rekisitše le disoul tša bona automatically ke no le botsa gore gona batho ba ntšhe ba ile gore ba loya ba seleka ga ba itira ka choice nteo o mongwe ka mo family wa di-ancestors o ile a decida go rekiša soul ya gae gore a hume mara jale ntho ele ya gage ela e tshwenya bana ba bangwe e tshwenya generations tša gage and wa kgotsa gore ke ntho ele e tlo diragala the coming 10 generations ke ntho ela gore ge re dira di-decisions a re dira di-decisions tše e le gore di tla benefita rena tša benefita le our coming generations tša benefita le batho ba ile re phela le bona and once fela o sela your soul o kry-a lona lehumo leuwe o tlo bona gore a tsa re keng ntho a se ntho e ke bego ke nyaka o tlo bona gore a tsa re keng ga ke sa ipsina ka bophelo and a kgotse le gore ntho ele gore o ka dirolola dilo ga e be easy o saenile contract o e saenile a go kgonagale gore o e cancel a go kgonagale o na le tsona tšhelete tše dintšintšintši batho ke ba bantši ba tlang go wena everyday ke di-party everyday go monate mara wena deep down ga o happy o no pretend as if o happy ga batho ba sepela ba ya malapeng a bona wena o šhala o iteng le dilo tše wena o ke phileng tšona ga o sa ipsina ka bophelo ebile o šetse no fela pela gorena o kgwaneng wa no ikhutša and go ekgwa moya wa gago because wena o na le di-decisions tše di wrong tšeo di dirile nao tšo sa phela o dirile contract
le the devil himself o ka se kgone go ya into the light, o tlo ya in the dark. So bophelo ga bo sa le bose. A re re dira di-decisions, re making the right decisions. Re nagane ka our generations to come, gore na whatever ke diragang jojo ga e tlo affecta my generations na. Go sasa ditlogolo khukhu mola di nagana gore maybe there was someone ka mo family a bego a dira something, maybe they've been cursed or something. Yabane there was no curse. O mongwe wa di-ancestors o rekisitše soul ya gage, o rekisitše soul tša ditlogolo khukhu tše e le gore di sa e tlase tlhebile di belegwa. A rekiša soul ya tšona before ebile ba e tla le mo lefaseng ka baka la tšhelete. Tšhelete ke Satan, ya re phediša yona. Without yona re ka sije, without yona re ka se be le mo re robalang gona, re ka se kgone go patela metsi, re ka se kgone go patela motlakase. But tšhelete ke eng? Ke Satan. Because ga ba re ke Satan ke eng? Re nyaka in the wrong way. Ga re nyake go e šomela, re nyaka in the wrong way. A re tlogoleng go dira di-decisions tšeo. Ba bangwe ba dira these decisions because they don't know. Motho o ne bona batho ba dira sware le nna e re ke dire. A se a check pele di-consequences, ditlamorago tša ditiro tša gagwe. So whatever is going to come to you today, make the right decisions. So ge e le gore o sa tšwela pele ka thuto tša gago, today ke tšatši la gore o make the right decisions, gore ana wena o ikemišetše go phasa di-exams tša gago na, o ikemišetše go fetša thuto tša gago na, gore o kgone go hwetša mošomo o mo botse. Mošomo e le gore o tla o tlišetša letseno le le kaone, o tla dira gore o kgone go kry-a mmereko mola di-company tše di kaone goba mmušo goba kae, o tla dira mošomo e le gore o tla o tlišetša bophelo bo botse. Ga e le gore o rata di-business, ana business tša gago tše o di dirago ke tše e le gore wena o lebeletše lehumo goba o lebeletše bophelo bo botse nago, just fela gore o kgone go ba le tšhelete, o kgone go rekela bana ba go borotho, le kgone go reka cold drink leash. Mo lefase re nyaka dilo tša go fapana. Ba bangwe ba nyaka lehumo, material things. Ba bangwe ga ba nyake lehumo, they just want to live, ba enjoy life ka mokgwa e leng ka gona, ba kgone go reka dijo, ba kgone go ja, jwale le jwalo. E seng gore motho a hume, just to gore ba seke ba tlhoka, ba kgotsa ba robala ba se baši, ba robala go sena selo ka mo teng ka moke. Re nyaka dilo tša go fapana, and therefore le mangwele a rena le badimo ba rena le bona ba re nyakela dilo tša go fapana. Ba bantši mangwele a bona ga se ba lebelele lehumo, ga se ba ikemišetše go fa ngwana bona lehumo, eupša ba tla go fa tšhelete gore o kgone go reka dijo o se ka robala ka tlala. So di-blessings tšao tša go badimo ba rena le mangwele a rena di tla ka tsela tša go fapana. O se ka kwa re tšholela ditaola re o botša ka di-blessings, wena ba se tšo nagane di-million. Go na le ba e le gore badimo ba bona ba tla go fa di-million tšeoe, mara ga e le gore wena a se ba go kgethele gore wena o swantse o kry-e million tšeoe, then go ra wena o ka se di kry-e. Bona ba tseba gore na ke mang ka mo familing o e le gore o sa etla motlho motho ona o tlo ba a belegwa a tsena ka generation e feng e le gore ba tlatla ba mfa lehumo leoe. And akongwe ba sa o fe lehumo leo, bona ba lebeletše gore na ga ba o file lona le ka tla la go change-a, wa ba motho wa mohuta mang. And ba nyaka gore wena o change, kore o be changed, no. Ba nyaka gore wena o phele ka tsela e itseng, o tsebe go ikokobetša, o tsebe go hlompha batho ba bangwe. Ba tseba gore ba o fa lehumo leoe, then dilo di tlo fetoga. O tlo fetše le gore motho e le gore o thoma phela bophelo bo le gore ga bo nyakege, motlho mongwe e le gore ebile a o nwe jwala ga ntša kgotsa gore o thoma go nwa majwala, o thoma go fola ditibatši neuwe ditidibatši ba bitša ka mokgwa o thoma go tšeela batho ba mfase, o thoma go roga batho, o thoma go nyatša batho ba bangwe. So ka baka le go kgotse le gore ka nako re dira diphoso ka ra maphelo a rena, badimo ba kgona go tšeela ntho lantse ba o file yona. Ga e le gore ke mošomo, wena o nyatša batho, o nyenya batho, ka ge wena o bo o šoma o ena le tšhelete, ba kgona go tšela lehumo leoe, ba kgona go tšela mmereko owe, gona o dirala something mmereko wa fela ya ba re go fedile ka wena. A se gore ba go lahlile, no, ba no nyaka go no go molda, wa tsare keng o boele o be ka mokgwa ba nyaka gore o be ka gona, o change-itša, ba sa go tseba gore na wena motho wa mohuta mang. Ga o sa le ngwane o la bona o le gore wa tsare keng o bo le ngwane o la o mo botse, o gola ga botse, o ba theeletša, no wena o itirela boithatelo, ebile ga o sa ba theeletša, ebile ga o sa bolela le bona, o ipotša gore wena ga o sa na nako ya thapelo. So modimo o tla go tšeela nako tše dingwe le tšona go le tšona tša no phatlalala, because go na le tšo thomang go di dira tše le gore ga di nyakege.
always make the right decisions. Ke thobe pele ga modimo, pele ga mangelo a gago, pele ga badimo ba gago. Ke thobe pele ga batho ba bangwe. O tla bona o ka se shothe selo ka ra bophelo. O se ka dumella tšhelete e go change. Okay, ba bantši le tlo kry-a di-good news ka di-careers tša lena jalo le jalo. Mohlomong ba bangwe ebile e ka ba great opportunities tša mebereko jalo le jalo, great opportunities tša di-business. Maybe someone a ka tla offera gore how about we do partnership jalo le jalo. Ba bang ke bona promotion mo go lena, ba bang ke bona di-business barekeng di-bonus mo go lena tše le di atla e segale, gomme le di-spende gabotse le se ke la di-waster. Tšhelete o di tlo e needa one day. And then ba bangwe ke bona le tlo kry-a dilo tse tshwana le di-scholarship. A kgotsa motho o kgona go kry-a bursary, o kgona go kry-a scholarship, o kgona go kry-a internship for the coming year jalo le jalo. Ntho go le gore ya nyakega mo go wena kore o be united, go nyaka a unity with your spiritual guides, a unity with your ancestors guardians. Ka mehla kgopela botša mangelo a gago seo se nyakago, ba tla go fa. Botšiša mangelo a gago dipotšišo tše le rona le tšona, ba tla go fa dikarabo tša tšona. Okay, so go ya mafelong a yona beke o tlo bona bohlokwa bja gago mo lefaseng, o tlo bona bohlokwa bja dilo tše le rona o di filwe, e ka ba property, e ka ba lehumo le o nago le lona, tšhelete jalo le jalo, e ka ba your spiritual gift jalo le jalo, e ka ba mošomo o nago le wona. O tlo bona bohlokwa bja yona. It doesn't matter gore ke mošomo wa mohuta bang o gola tšhelete ka kang, but o tlo bona gore wa tsa re keng ke lucky because ke kgona go tsoga frogo le nna ka tshwana batho ba bangwe ka ya mošomong ka šoma, bofela kgwedi ka kry-a salary ke kry-a le ile nnyane, but at least ke kgona go phela, bana ka ba kgona go ya dikolong. And then o tlo feela the need ya gore ke swanetše ke protecte dilo tše ke nago le tšona, ke swanetše ke protecte se ke nago le sona, ke swanetše ke protecte my spiritual gift. Ka mehla go na le mathata, go nyaka thušo, bolela le mangwele a gago, ba tla go thuša. Okay, go ya ka mangwele a gago, go ya ka badimo ba gago, ge ba o lebelela ba bona the Queen of Swords, ba bona motho le gore o strong. O ka no ba o le monna but a kgwetše le gore kore a ke ba fela ba re mosadi o tshwara thipa ka bogaleng. O kgwetše o le monna le gore ge ba o lebelela ba o bone jalo ka mosadi o le gore o tshwara thipa ka bogaleng. Mosadi o tshwara thipa ka bogaleng ke mosadi o le gore o tseba go selela bana ba gage, o tseba go protecta bana ba gage, legodi le ka se tsene ka lapeng la gage, dilo tše dimpe di ka se tsene ka lapeng la gage. O make sure negative energies ga di tsene ka ra lapa la gage. O make sure bathakati ga ba ralokele ka lapa la gage, ka ra lapa la gage. Ka boka la gore yena o mo go tlo protecta ba lapa la gage. So o jwalo ka the Queen of Swords. Mangwele a go ba nyaka go bona wena o protecta lapa la gago, ba go file bogale, e seng bogale bole ba go tshwenya batho, kore ba o file the strength, kore o strong wena, o strong, o na le seriti pele ga mangwele a gago. So gore batho ba bangwe ba go tlhomphe, goba gore batho ba bangwe ba realize seriti sa gago, kore na wena o tla ba o ke presenta jwang mo peleng ga batho ba uwe. O tla ba o tlhompha batho ba bangwe jwang, o ba tshwara jwang, o ikokobetša jwang pele ga bona. And ga ke setse ke boletse ka re di-choices tša rena tše re tlo go di dira tšatši la lekgone goba o sasa di tlo affecta maphelo a rena. Go na le possibility ya gore gana mola towards the weekend, bo Saturday Sunday, ge e le gore o jere the wrong decisions, tseba gore wrong decisions tšewe di tlo thoma go affecta. O ka thoma go feela gore dilo ga di sepele ka mokgwa ke nyakang ka gona, o ka feela trapped goba o ka feela le gore ke dirile decision e wrong. Mohlomong gana mo bekeng o tla ba le busy ka di-exam tše di itseng, wena wa decide gore ai e re ke se ke ka bala today, e re ke robale, e re ke ye ko bona mogwera wa ka kae. That's a wrong decision. O bo swantse ba o ke preparetše for exam ya gago.
and then ka weekend o thoma o feela gore mara ga pase ke ngwala gabotse, and e thoma go buja nthoela, and o spendile tšhelete e ntšhi godimo ga course ene o e studišang, o ra gore o setse o feela gore already o kare ke feitše, and then wa feela gore ke wastile tšhelete, ke wastile le nako. O ra next week santse ke thome ko o bušeletša gape yona course ene la ko o patela gape tšhelete ngwe gape. O wastile nako wena, o wastile nako. Tlogela go wasta nako. Ke lefaseng re santse re movele pele, re ska ra move round and round in circles. So whatever decision that you're going to make sure gore ke the right decision, e le gore a o tlo kgotsa before beke e fela wena o setse o thomile go regreta. Like I said, if something se ya tla mo go wena, o ba o swantse o dire something, o kwa o feela tired, o kwa o lapile, o kwa o sena maatla, o botlhokwa ka mehla gore o kwatame ka dikhuru, o rapele, o gopele yo maatla otlhe a go fe maatla a go phusha, a go fe maatla a go carry on. Go botlhokwa gore o kwatame ka dikhuru, o bolele mangwele a gago, o bolele badimo ba gago, o ba bitše, o ba gopele ba go guide ka ra leeto le ke rilego mo go lona, leeto le la lefaseng le rilego mo go lona, o ba gopele ba go fe maatla ka mehla, o tla bona energy e tla ba gona, o tlo kgona go make the right decisions, o tlo kgona go tšwela pele ka bophelo bo ba o fileng bona. Ka o kgotse le gore ka ra situation o leng kare ga yona, wa bona gore mo ke berekela fase, mo a gona tšwelo pele, mo a ke bone dilo tše di botse di tla go nna, gona go botlhokwa gore o kgaogane le dilo tše o di dirago, o kgaogane le tšona ka di ka selo di o file a di o tšwele mogola. Lebelela dilo tše di o tšwela mogola ka mehla, and then o followe tšona. Go phela le batho, o ena le bagwera jwale le jalo, goba molekane, lebelela gore na bagwera ba kibaka ke the right ke batho ba nnete ba santse ba be ka raphelo ba ka na, maphelo a ke ba phelang, di-decisions tše ke ba di dirang, ka mokgwa ba ke tshwarang ka gona, ana ke batho bao ba le seriti, ke batho bao ke tlhompha, ke batho bao ke thata, ke batho bao dira di-decisions tše di right ka mehla na. O ka kgotse le gore bagwera ba gago ba go influencer ka tsela e bad, kgaogana le bona ga o ba needi. O ka kgotse le gore mogwera gago ke ola gore o se motša mogwera wa tsaya ke nagane o dira 1 2 3, and then mogwera gago ka mehla o crusha di-plans tša gago. Go thoma le ge e le nto e botse le gore wena o plana go e dira business idea le gore badimo ba o file yona, the minute o thoma mmotša gore wa tsa keng ke plana gore ke tše tšhelete ke dire so le so, yena thoma criticize nto le o ka e dira, a ona mo o tla go ya, ba bantši ba traile ba paletšwe, hey 1 2 3 4 5, then next time ke another plan, creative idea ngo ba o fa yena badimo ba gago, wa mmotša yona, yena ka mehla o crusha dilo tše wena nyakang go di dira, then o tseba gore motho we ga nyakege, ke a toxic friend. A toxic friend go na le mona mowe, motho ga nyakege, o tla o leka go influencer, a make sure wena o se ke wa dira dilo tše le gore di tla o tlišetša katlego, a make sure wena o se ka tšwela pele o no move around and around, and a kgotse le gore ga o fa maele ke mogwerelo wa gore wena o swantse o tšee maele a exactly, ga ka o fa maele wa se tše maele a gage wa dira se wena moya o botšang sona, motho wa ona wa o change wa kwata, o tlo mmona le mosatlho gore motho ebile a kgone le o pretenda, wa kwata, o kwatela gore nna ga se ke dire tše ena mpoditše go tšona. Motho mongwe a tshwanela go direla decisions, wena kwana swantse o tšere decisions tša gago. Yes, you can get advices from other people, mare ko fa di-advice does not mean gore wena swantse o tšere di-advice tšaka, o tlo no di lebelela wa di weya, wa di lebelela rona di reng di-advice tšela, di tla morago tša tšona keng, o sa ile o boa, sa ile o bolela le mangwele a gago, o botša gore ke be ke nyaka o dira 1 2 3, ke kgopela maele. Ga ile gore o nyako tseba kudu ka maele a le mogwera a o botšeng ka ona, o ka ba wa tša maele le wa presenta to badimo ba gago, wa botša gore na ge ke dira 1 2 3 4 5, ana le a e support-a na, ana this thing e ka tlišetša dilo tše di botse na, ana e ka se tliše di-consequences tše le gore ke tlo di regreta na, and then from there o tlo theeletša mangwele a gorena ba reng, ba tla responda to your questions ka tšona dipono, ka tšona ditoro, ka ena intuition. Goba ge e le yona karabo yo nyakago ga ba kgone go itliša ka pela itle ka pela, ge le o fila gore okay e re ke tsamaya ke consulta mo consultang, ba ntšhekele le badimo rena bona ba reng,
then dira sowe. Sa botlhokwa gore wena o kry the right answer, o kgone go make the right decisions, o kgone go ba le a peace of mind. We need a peace of mind ka ra maphelo a rena. Ke a le leboga, le be ke botse. Ke a tshepa gore se le se kwile go today se tla change maphelo a rena ka mokana ga rena, ka gore together we are one. Go ya ka the universe, we are one. Decision e ke makang today e ka se affecte nna fela, e tlo affecta everyone. E tla affecta batho ba ke leng gaufi le bona, ke phelang le bona yona ntho ene la energy ene la ke ba fileng yona ba e transfera to batho ba bangwe, ya affecta batho ba bangwe jalo le jalo. And yona decision e ke dirang letšatši le lekgono e tla bushape ya affecta my coming generation. That is why ga motho mongwe a fa maele, lebela gore na maele ake a tlo mphediša na, a tlo phediša batho ba ke phelang le bona na, and a tla phediša my coming generation na. Ke a le leboga. Thokoza.